Lindem. Sekarang melihat putus tangan. Besok putus tangan. Cina. Kulin Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsyukur si me mag-subscribe si YouTube channel TV ko ini news yakan Basilan TV inin. Mag-live ko di ilaw leto 11 pag live kun si YouTube ko ajman ko melenen. So alhamdulillah kay mo me bisrad ko malailay so masin na makatayma ni alhamdulillah si me makataymain. So, 214 di ilaw subscribers kun andang ko itulay paabot ng kita 200 labi. So, bang paymante masih happy kulang. Way pagi mamayaman video ko di ilawin 4.5k. 4,500 mamayaman video ko ni live ko di ilawin. Suga bang paymante nagabisan ngabot 200 bang itong kon sini. Nga ngabot 200 siyampu ro mapatamba subscribers in. So alhamdulillah rumasi magsyukur si may subscribe sin si Kaam bang kita biinin. So si manggain pe na paguko si Kaam na bang Kaam magtabang-tabang bi kita bi pagi benanen may parkala to banggi pagtabangan naga niya kajatuhan ni. So baga ni niri pinako ko si Kaamin nagna amban helawinin so musumud de magtabang-tabang kita bi pasambut bi bangsa yakani natawakan yeni lahat dem basilanin pege benanen kami news yu pa gua aspito pinasend pito si ako dak pinan news so wang may kita news kulo dakam teen mag mian ulali pege kemon news in kajari pagwa te ni waktu ge kajari pege nia ineben nia limitation te jadi kita kajari palangka amba ini me anu te yan amba nene pangurung den. Sawang ba kajarihin masih pagwa ako obos pain bi wong wave ko mian kami nyusus bu gay so pamanen gay tapagwa way me gay katawahan ko bu pente newscaster ko tudem lahat basilan basa semon bi aku rendangan do ko obos ABS-CBN atawakan AJMA pente mani ako ituin JMA yan pengibu bis mo ABS-CBN in siyam pungibu awalong pungibu aaren. Sumugwa nin pala bela bemeng kita te biruisab ga ke mon tabalita were. Maknanen sehingga pe ekari magtrabaho employee si ABS-CBN tag na mian si 80,000 masih rugi tap kole were bilalita ke mon nyusin. So mi sa aku bisan pente me baahor kita duk lagi dalam lahat basilan aluha inin. Usi luha basilan inin mung pemante pengibu anen duk pe ngibu barangay nen. Na gi kole kurendangan kita koleko pipi to kita koleko magronda dalam lahat basilan sakuhin si tiap-tiap barangay bang niya magrepresentative bilu sa pamanen nabang bang niya lu hapen kamerare patare video re pasende pito sa ako sa kahande ko informationin maknanin magpaniya kita bi inenan were CCTV kita bi kemon cellphone TV hinang TV CCTV hinang TV CCTV ubus pasenong bipito sa ako tabanganon bi news yakan basilan TVhin ini pasambu to si dem lahat basilan yang paimante be pung tinai yene melat sanduehin na magtabang-tabang siya duk lagi sinuportan siya may nakura na kita dumeng kita si may under nakura dumeng kita under pente government dumeng kita pente sinuyalduhan gana budget te gana funding te hinang te hadja it tages-ges te hangkan tabangan te ka magpasampay yan kahalan ni basilan tabangan ang biru sabko mag-subscribe kam si inebenin YouTube channel TV yan tabokon bi yan subscribes diawa yan pagi bangyan ta sa subscribes bi mian pagwa ine balita ako si Kawel Lewin atau kan ini waktu biu si Kaam terus kita bi so tahati bi magtaos obos nagi kam taman si news duk lagi bang kuno tabisa ko si live ko si Facebookin karom ngiten ko ne preng kuliah 4,500 sumayaman yehin sumayaman nene live 10 sumagua siyampu uro labi-labi mag anong kaping ngabot dahatos mag subscribe sin buka lagi hanten swing ngabot ibuhan we
pagi lai kita ngedo pag load, lai kita ngedo pag anlite inin pag upload te may video inin benalan pega sponsor te. Ganya pente ase-ase te mia nabangan kite elew-elew. So si kitehin imut-imut tebi miaan pinasambu programa inin. So kita kolek kurendangan kudet silang batlay sube ini pagtabang-tabangan tebi kempos bilai magsukol si may mag-subscribe siyan lu miaan manuportahan kamihin si sini-sini naman kam si bida-bida kalahatan lu ni ke Selat Arab lu ni ke Selat Amerika lu kuma Europe lu si may lahat Malaysia lu demikian itu dari melahat basilan. So alhamdulillah pas bilai mau ku salam ya pa sampai ku balik sekam salam kasilasahin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku Sadman Kumel mau kam siswi si dian melahat basilan. Si news ya akan Basilan TV.